Haga jinga lakai T20 hapenga South Africa Persia ke India. Haba pai syakana ke jinga lakai ke India kala khurga nam job hadin bagalala ban pelimsuk ya ke South Africa hadu Shispah lai peusan runs. Badhaga ke jinga lakai usanju Samson badu tilak Verma kilala ban kamai ya ke Spa runs. Baleng baga ke jing job ke India kala yo ban ra ya ke series hadin bagatam dalai lakawai. Haga jinga lakai yakni Rung World Cup arhajar ardriu na deuba Asia hapenga Indonesia Persia ke Japan. Haba pai syakana ke jinga lakai ke Japan kala khurga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Indonesia da saulanot. Haga jinga lakai yakni Rung Africa Cup of Nation hapenga Khyrwit Persia ke Egypt. Haga ke jinga lakai baro artli ke kenhun kia khai da marshi gol hadu bukut ke jinga lakai. Haga jinga lakai UEFA Nation League hapenga Scotland Persia ke Croatia. Haga ke jinga lakai ke Scotland kala khurga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Croatia da shigol lanot. Badia ke shigol ban tiap leng bang magin haga minit ke baprap riu. Haga jinga lakai hapenga Denmark Persia ke Spain. Haga ke jinga lakai ke Spain kala khurga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Denmark da ar lakawai. Badia kini ke ar gol jengga Spain liyo ban tiap leng bang oyar sabal haga minit ke bakhatsan badu Perez liyo ban tiap haga minit ke basan peupra. Haga wei par ke jinga lakai hapenga Poland Persia ke Portugal. Aba pai syakana ke jinga lakai ke Portugal kala khurga nam job hadin bagalala ban pelimsuk ya ke Poland da san lanot. Badhaga ke jinga lakai urang lakai football bakansai Cristiano Ronaldo uli oban tiap ar gol. Kata uli oban tiap ya ke gol ke beningkong haga minit ke bah nyau peu ar leng ba ke penalti. Badia ke gol ke ba ar uli oban tiap haga minit ke bah pra peu.